ассалому алайкум дӯстони азиз, апои азиз, ховарони азиз, хушомадед ба канали ман. Дӯстони азиз, видеои мо амҷа сар мешавад. Уборка кардани хона. Дӯстони азиз, бинед ролтон хурдан, ролтона қоқакӣ дар паласо резондан. Дӯстони азиз, аз ман хонаро уборка кардан мебурам. бо мо бошен, апои меҳрубон. дастгирии шумо пешравии мо аст. касоне ки нав дар канали мо меҳмон мешавад, ҳатман обуна шавед. дӯстони азиз, лайкро фаромӯш накунед. озима хонаро пилесос мекунам. дӯстони азиз, аллакай ма пилесос кардам будкам. дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо диден, хона ҷазир будан, уборка кардем камтар. фортишкаи митризара ҳама вақт ӯй мебонем камтар. ҳаво хеле афтоби чиам нестая, хунук чопакая ки хай тризара ӯй мебонем ҳар рӯз. дӯстони азиз, корубори мо амҷа сар шида. пой меҳрубон, бо мо бошен, дастгирӣ кунед. аз ма ҳамаи хонаро ҳам хел пилесос кам буромадам. ман хостам ҳам хаҷо камтарак шавишон будам. дӯстони азиз, бисёртар амиҷа ҷазир буд. дар иҷа бошад. дӯстони азиз, дӯстони азиз, дар иҷа бошад. ам хел ношкора ма пуст кардам, ҳамаша пустоша гирифтам. дӯстони азиз, ҳозир мариноват мекунем, мебонем беста, то ки намак хӯрда ба мазза шавад. ба морӯған дар корай, майонез, кепчук, аджика, намак. дӯстони азиз, чеснок, аллакай ҳамаи мо шумо медонем. бо переправа курини бошад, амро мекунем. пой меҳрубон, хай шарт нест ки ма ҳамаша бугум. мо аллакайра ҳамаи мо шумо медонем. ин кори ҳар рӯзи хел аст. дӯстони азиз, ки ма пустоша ҷидо кам. озима мариноват мекунам ҳамаша. мебонам 3-4 соат дам мегирад. дӯстони азиз, баъд бо картошка пуст мекунем, амро мекунем дар духовка, баъд мепазинам хел. дӯстони азиз, бо мо бошен. 3 дона чеснок амро мекунем. касире ки чӣ хеле буфора уш ба ихтиёри худ мона. чиз переправа боша фарқ надорад, ба мазза мешавад. нами хел. дӯстони азиз, аз мо ҳамаша ҳам хел мариноват карда аралаш мекунем. ма пустошона гирифтам. дӯстони азиз, ягон бор ба пустиш мекунем, неки мара намефурай пустош. ягон борга хел ам хел хай бо мо бошен, дастгирӣ кунен. ами қошиқчаи ма 3 қошиқи майдак мебарам. қошиқи сафеди калон, маченкаги 3 қошиқи майда. дӯстони азиз, ура хай намакша камамон. даму хона рӯз коре ки мекунем, медонем чанқа
ҳамроҳ кунем чӣ мешавад наклас. дӯстони азиз ман маринад кардам бондам. ази маҳкам мекунем мебонем. хеле гуфтам 3-4 соат то бегара. тайёрӣ бо ифтор. аллакай дӯстони азиз тайёр шид мурғи мо. картошка ҳамроҳ кардем. беяд буш ва маззае. хеле насиб бошад мечашем ака маззаш чӣ хел меома бошад. мешавад мебинем. дӯстони азиз ман хостам як чиза ба шумо бигӯм. ами канали ман 1 сол 4 моҳ шидай. дӯстони азиз нав 4 моҳе ки дар гӯё барои сум кор кардан кор касай. дӯстони азиз то ҳол ман сум нагирифта будам, намедонистам. анакоз ма ба шумо мегӯм ки ман чанд сума ютуб гирифтам. дӯстони азиз дар ҷақати кӯдакон мо камтар тамошо омадем. хостам хами сиёнка канам баъд дар бораи ами гап занам. бо мо бошед апои азиз. ҳазор раҳмат аввал пеши ҳама ба мо апои азиз, аммо ховарои азиз ки ами видеои моро тамошо мекунанд. миннатдор ҳастам аз ҳар яки шумо апои азиз. албатта ки ба дастгирии шумо канали мо пеш меравад. ман 27 январ 2020 канал кушодам. дӯстони азиз ба ами 1 соли роҳ нашидан шад. баъд канали ма гӯё чиш гирён шид монетизатсияш. дар инҷа ман чанд канали дигар доштам. хеле байдои ҳар чиза мегирифтам мебондам гӯё дуздиё ҳисоб мешидам. ва хостам ки гуфтам биям як канал ай худам ам пухтупаз асос бораи пухтупаз буд ки хадидам пухтупазу қад чи нест, маззаш соз нест. гуфти чи тамошобинаш камай. баъд ман кинои ҳиндӣ бо як тариқа скачат кардам. кинои ҳиндӣ пардофтам дар канала. кинои ҳиндиро пардофтам. дар як ҳафта уже 600,000 просмотр шид. миллион чи шид. наму соатча чиамуш ман сразу да гирёнкам тиша монетизатсияша ройкем ба хат чи омад ки писмо ки чи намешава. чизия мешад мекуна. хай гуфтам чи му кино бо кинора баги удалит ку дар я шав 200-300 пас чи мешава подписчика дар ми 6 рӯз. саҳар мехизам қахрсад меша ки я подписчико бисёр шудисан тамошобин бисёрай охи. кош ки ам хел мерафт. хам қаки кино охи ай чи ё дузди ҳисоб дохи. кино реклама пайдо карда одам да фоидааш буд.
بعد من او دلیت کردم کنار دوستان عزیز. پس موتوراشم گم شد، ساعتاشم گم شد، با همشم چیز ساعت خدمت گرفتن یکی подписчикаш نمیدونم استاد گم نشیدن نمیدونم حساب میخرن نمیخرن کانالی ما یا 10,000 подписчики ما яму кино دوستان عزیز. بعد من خواستم نمیخل که جایی که میریم قیقر جورا ویدیو کدایشم ده ارالاشید ویدیو پز تماشا و نمی هرچی گوداکا و نمخل خیلی شکراناش کم تر شروع شد با دمی یک هفته دیگه باندن ده و یک سالگی کانالا که منتیزت با گریان شد. پیسمو روی که دوستانی عزیز پیسموی ما در 20 روز آمد او را کچه زدیم. بعد با تا $100 اگر جمع نکنی سومه یوتیوب گرفته نمیتونی. و یا $100 هم 3 ماه زده $100 گویا جمع شد 10,000 اوروسی دوستانی عزیز جمع شد. اکی نمی روزی 22 من سوم یوتیوب گرفتم دوستانی عزیز در کارتای ما آمد. رحمت کلام با ما پای عزیز که با دستگیری شما ایسون با ما آمد دوستانی عزیز. شما تماشا میکنین که همی سوم آمد نکی در 3 ماه زدم 10,000 شید دوستانی عزیز. خیلی بسیاری که میگن تا این سوم که من نگرفتم باوری نمیکنم که من همی سوم میگیرم یوتیوب. خیلی گرفتم شکرانش خداوند. این سومی که من اولی درکشی نداشت من میگفتم که همی کم باری که اگر همی یوتیوب ما سوم کار کنه این سومی من خیلی چانس می باشه دوستان عزیز. خیلی 10,000 آمد در ماه شریف رمضان. من خیرش گفتم دوستان عزیز. خیلی نمخیل با ما باشه نپای عزیز. البته که با دستگیری شما باید پس ویدیوی ما رو تماشا کنین نپای میروبان. خیلی ممکن انشاءالله خدا خواهد آسته شود این کانال که پیش برود تماشا بیناش خوش رو تماشا کنن دل جوش میزنه که ویدیو کده پردای. آتش